Nangin liana Reverend Gin Lamthanga le so dimi te fapa sumthum pasari mi champhai bethel veng New Delhi a Customs Department noya na thokchu a office bang holam auto rickshaw atang achukla chu asrok thuta chantlak anilo zui nga ni in riat ani Voinkhan DC Conference Hall champhai chapcha kut sangni somni poru khilok na champhai bo sapu Mohammed Akib Hovin nei ani Voin chanu da ni khan DC Conference Hall champhai bo sapu Mohammed Akib chuan Mizoram Civil Service Combined Examination na champhai atanga thling pani lalming thanga MIS atling le zazo le na te chu kom na hun le thilpek thlan na hun anei pui CCN thli tu te chibai vek ule jelal muan puya kani a chanchin thar ilongai thlang u Nangin liana Reverend Gin Lamthanga le so dimite fapa somthum pasari champhai bethel veng New Delhi a Customs Department noya na thokchu a office bang holam auto rickshaw atanga achukla chu astrok thuta chantlak anilo zui nga ni in riat ani hewan do na thleng chungchanga hian thu kan don danin damdo in thlenpui ani nu re lo te a bora chunsom nga ni in thu kan donga Nangin liana van do na to chungchanga hian a thua ka tisen jam then khathi achat nual ni in riat ani Namdo in an thlenpui tantira po hian doctor te chuan adam chuak don lo ti test engma ti nga shan lowin an thathiam ngal mai ni in thu kan dong ani he thil thleng chungchanga hian thil fel lo a omlo chu postmortem result chuak atanga hria thei nge kan be sei tuna hian Nangin lian unaw the postmortem tu le atul ang te boy pu turin voin khan New Delhi an pan ngalani naktuk lama postmortem ti zo lama arwang hi ronlak chok nga tura ruam man na siamani Arwaron Kendan Azrin ama avoy hun hi bituk fel turani ang ama hizomi Baptist ko shanaloy ani in una mi pa hi pathum le anu le apa akalsan ani Voin DC Conference Hall champhai chapcha kut sangni somni poru khilok na champhai bo sapu Mohammed Akib Hovin nei ani Hehuna hian program subcommittee chairman sub headquarters OMA president pu F larin monan he na tangin malak matangai thak ani a program duan dante in pu cha na tele thil tru dang asoi lang ani department sang le po sang ten an malak na le mamo te an soi khom boka chairman pu Mohammed Akib chuan chapcha ku thlim tak kan man theinan thei top chwa turin aso mani hehuna hian champhaya sarkar hotu tele kromngai polte an tel ani chapcha ku sani somni porukhi champhaya march ni som pathum hian chumada som pakata Zotlang Sports Stadium alom ani anga kut pa chu advisor to chief minister finance pu TBC level chunga ani anga kut thleng tu hi champhai bo sap ani ang alom a hian zai thiam mila som ani baka YMA te MHEP te MUP te ne na tangin costume parade chero cheilam le inti hin na chang o manga chapcha kut kunsat MZE in an bo sai bokang Voin chanu da ni khan DC Conference Hall champhai bo sapu Mohammed Akib chuan Mizoram Civil Service Combined Examination na champhai tanga tling panhi lalming thanga MIS atling le zazo le na MPS atling te chu komin lompui na thilpek a hlan bosap chuan he exam har tak tanga Mizoram sarkara na poimo tak an thok thei tur hi ro pui ati thu soin an chuan ati thu asoya champhai le Mizoram tana mi man tlak le mirin tlak tak ni turen du sak na ahlan ani bosap hian lompui na thilpek le plek ahlan bok ani he hun zo hian sarkar exam sang atan in zirtina coaching kalmek East Thames nuaya zilai ten tling thar te hian income na hun an manghalani Voin Samara so pakhat khan Nature Conservation Center NLC Mizoram Environment Forest and Climate Change Department bo sayin one-day workshop on nature conservation and climate resilient livelihood opportunities fish farming so CF auditorium Environment Forest and Climate Change Complex champhai bethela lotin takabua sai ani he workshop pa hian champhai ti chikhwam chunga khosang atangin fish farmer mi somsari vel antel ani he workshop pa hian pulal biak chama chongthu champhai DFO and member secretary NLC advisory board chuan wildlife conservation and impact of climate change ti thupui mangin zirti na ape a Mizoram anung cha kan le ite hum hal an poimo siale Mizoram biodiversity chu kan thil hu ber te chingami ani awangin na sazo ko hum hal apoimo sia asoya Wildlife Protection Act 1972 chungchanga mipuite hria tur poimo te zirti na ape bok Heba ka hian ramngo kan ti chareu awanga hasat na kan to lang sa tak mai tuina tlem tial te chu pumpe turin ramngo hum hal apoimo sia wa takin atar lang ani
ปีละเราสร้างปุยจำพาย DFDO Fisheries Department ส่วน Serious Fish Farming ที่ทุกปุยมังเงินเจียตีน่ะเปะสังคอยจุงจางเสียตัวปุยหมดช่างเสียตีน่ะเปอิน Composite Fish Farming จุงจางเตฟาร์มปนจิช่างเละกันรำตัวโจสังหาเตหุ่มหัดตูเรนลุยดุงหุ่มหัดอปุยหมดถูตาหลังบกอันนี้ทิน Fish Farming สุติตักจะกัลปุยอันนี้ส่วนเอซอนนโลกตักอันนี้ถูตาหลังบกทินกัลโคมตันเฮนะ Fish Farming สุดเตมาเลเซียโซกะกัลปุยเชตูเรนสมบกอันนี้สีวันละหนุนปุยนูนุยสีละดินสร้างฝนุจำพายเวียงสร้างจูมิสมิโซรัมสร้างนิสมนิปรุกจำพายดิสทริกไอโอตูระทันอันนี้สีวันละหนุนปุยนูนุยสีละดินสร้างฝนุจำพายเวียงสร้างฮีมิสละดินลุยมิสมิโซรัมสร้างนิสมนิปลีตุไฟฟินคราวเลสาสอาณามิสมิโซรัมสร้างนิสมนิปรุกจำพายตานจำพายดิสทริก MJA ส่วนล้มตะกินอันปวงนูนุยเขียนมิสมิโซรัมสร้างนิสมนิปรุกขันนาจำพายดิสทริกไอโออังสีวันละหนุนปุยนูนุยสีละดินสร้างฝนุจำพายเวียงสร้างฮีเล็บเทคนิเชียนอันนี้ทุน่าเห็น internship อาศัยตัว district hospital จำพาย voluntary in อัฐกเมกบกอันนี้ Institute of Laboratory Sciences Isola lab technician so distinction apasa asil lai ILS hian miss athan alom to bok khobung veng pi pasol bial kosan me chiatin Sinot Rescue Home champhai tan hun phia som thum lai mai an pe Sinot Rescue Home champhai director Reverend H Lerin Moe chuan an mamo tak mai an pek awanga an lom thu an nen chang hian kan dong ani National Mobile Monitoring System NMMS app manga nisa inho Mahatma Gandhi National NREGA Job Card Holder te thalak dan tura hasan athar piang le NMMS app hi manbathar face authentication manga job card nei tu nge thalak chu Aadhaar card ami athalak nen ain angai angai awangin tu kina munsang sanga niza thala tu ten hasan an top asahle face authentication hian mit naute thala si lovin mail pian mang job card nei tu Aadhaar card ami nen akhai khina wangin ama ache de tuna lo thau ta si te samdum vek samlo chuak wa ta vek si te chu mu fu thei lo nein sam chuak war vek Adaradum si chu an sam andum nuwa lak le the si te an oma job card holder hasan anei tamzok chu EKYC update lo ho an tang puiti CA pu HB lan tluwa khobung adi block chuan kan palai zo na changin asila mail mai fin fiana face authentication a hasan na po voin chhun lam aman ruwa app an siam thata hasan na omlovin anti fail thei to ti asil bok National Mobile Monitoring System NMMS app hi NREGA Mobile Monitoring System NMMS app ti soy anibok Pu Mohammed Akib IAS Deputy Commissioner champhai le Chairman District Level Committee in Akai Suayen keilung na Angling Festival buat sai turata na meeting chu in khan nei ani Pilaran sang pui DFDO champhai chuan ama Angling Festival de na tura tha an ro chu sangha man hun khar la ya tla ani awangin anti danglam thu asoi chu wangin festival he close season pon lama hun rem changa son angai ti asoya ama phalna pe khun chu son ani to awangin secretary phalna po lak angai don ti thu asoi bok ulung taka soi ho le ngai to ho ani nuwa anwaya resolution te hi pum ani Angling Festival he ni som ne paruk thathum sa ni som ne paruk atanga ni som ni paria thathum sa ni som ni paruk kheng nei tura ro manani atul anga ro manasiam chu pilar rem sang pui DFDO in aboy pui anga ni som ni paruk thathum sa ni som ni paruka inauguration om tura pilar rem sang pui chuan honorable minister chu khwal le ni atel turin asom bokang advance awareness le publicity hi DFDO le DIPR ten advertisement an boy pui anga registration fee hi ni khata cheng zanga ani ang registration hi online emo amuna emo ti thei ani ches suana laka invent nan life jacket bo sai sak ani anga QRT atangin mi paruk veng him tu da ani anga police pathum chu ni tin duty atan ti chua ani bokang pu eflarin mona sapre ko da soime president champhai le pula ro ruata VCP veng thar le traffic police tenen veng thar ban soime tenen amuna traffic kalpui dan tur an boy pui hawang VIP le thei ti lo chu mun me tha pan na ko nga hian le thei dang chu pak vek tur ani finally in thiana mumal tak chu DFDO di do le PhD te tangkopin anen kol do ani food stall mantom taka sangha zo na tu stall le Mizoram Angling Association te chu atel ten sangha man na tur bungrwa kho tur emo le thei na tu stall siam turin an som do ani dem area chunga tan ko na atan two wheeler taxi da ani anga dem che vela hian two wheeler taxi chau kan phal ani ang fi telin ro
มันนะzong chu pila dem sang pui DFDO le taxi nei tu te inkara ti fel ani anga mual nuam che vela atelten an kem theina turin pila dem sang puin mual nuam branch committee abia anga ni somni pathum sani somni paruk somma da som pakhat hian review meeting nei ani ang chairman hena chingin lom thu soina nein meeting hi an khar ani JK Business Services Samphalving la ya hian digital code shang kan kola mobile phone company brand shang kan kol ba ka iPhone model thar berber po kan kole laptop le desktop computer aman tlom achanga aman taw thlening do thlan tur kan nei bok powerhouse lama hian electronic device shang ba ka inverter le battery do thlan tur ra om electric wiring man ro shang a om ba ka electric wiring kan ti sak thei bok CCTV le intercom installation po kan ti sak theya internet sak le cha Airtel Extreme Fiber connection in tiklai po in kan ti sak thei boke mobile phone le computer le akai hnote repairing kan ti theya kan bungwa te hi kan shal chwa nuwa after sales service momal tak pek chunjom hi kan thopui alani ringe JK Business Services Samphalving lai Zona TV Private Limited le Mizoram Journalist Association Changkopin WCD Miss Mizoram sane somni puruk antlan tur atana nilahania open audition ne result chut izang khan puanani mi som inlan zinga mi parukin audition round hi anpal tlangani WCD Miss Mizoram sane somni puruk khan tura hian college miss le district miss chuan audition pal tlang ngai lawin district entry anneya hemi manga tel tur hian college pariat miss baka district miss pariat Shiat ani to a district miss hi puan kim an ni lawa nilani a WCD Miss Mizoram audition round na hian endik tu panga an oma biak chungnunga MJA le sila ngai oma CG Entertainment baka pageantry lama sulhnu nei pathum fashion model a ngai hlondo Miss Mizoram sani somni runner up baby zomuan pui fana le ram hlui sailo Miss India Mizoram sani somni pani te chu endik tu a hian an tang audition parklang mi paruk ta chu alang hing chuang tu thiang Elizabeth Lalthuang kimi siaha PC Vanal Veni buang pui se chief district Sila Thamuan pui buang kon south Angela Lian Ming pui buang kon le Vanal State chuam pui vengte anne Mizo Students Union MSU chuan kumsani somni pelia Staff Selection Commission SSC in Border Security Force BSF General Duty Tour alak na Mizoram kwata mangin diglo takin namdang Mizoram pon lammi pariat lak anni thu an puanga he thil hi andem thu le chui chian an phu thu an talang MSU swai tu te chuan nimin khan aizo press club a thuthar thedar tu te an koma an president Bilal khongai zona chuan SSC in BSF General Duty Tour alak na Mizoram kwata a alak mi som jinga pariat chu mizo anni lo ba ka Mizoram khole tui anni lo thu an soi mi pariat hian aizol DC le mamit DC atangin residential certificate anneya Ministry of Home Affairs po in BSF subsidiary training center indoor kaltangin residential certificate chu ti chianna July ni som pakwa sa ni som ni panga khan aizol le mamit DC tan hena adil ane PWD Minister Pu Vanal han chuan assembly session nei meka nimin khan aizol atanga thenzol atanga lungle kong siam na chu mun pania then ani thule kong siam nan state sumle saski atangin cheng noi sari sangkhat zanga pasari le point pali pasari ruaman ani thu atalang Hachek biar tu MLA pura ba do moya roi te zon na changin PWD Minister chuan aizol atanga thenzol atanga lungle kong hi mun palia then nei in mun khat na hi kulikon atanga silai mual thangthleng ani a hemi atan hian technical sanction le tender boy pui me kani administrative approval le expenditure sanction mu to ani a technical sanction le tender tu boy pui me ani ati Pu Vanal hana chuan aizol atanga thenzol atanga lungle kong siam tur hlom ni na chu mual thuam atanga mausen inkar ani thu soin expenditure sanction om to in April ni som ni palisan ni som ni parukhian zo man tura ro man ane mun thum na hi mausen khwa thlen ma atanga pu pui inkar ani a tuna hian sumda felche ni in chakta ka malak mek ani ati hlom li na chu pu pui dai atanga lunglona petrol pump thleng ani a sumda to ni in chakta ka malak mek ani thu asoibok
MNF Party chuan Dr. Vanal Thana chu Minister Atangabang Turen an phuta Nimin Khan Vanapa Hall kota an pumkhom MNF chuan ZPM MLA Chairman na hnuaya Assembly Committee on Petitions in Dr. Vanal Thanan Restricted Tender mga contractor athandan chu eruk na lian tak le diglo tak ani ti afin fia ni in an talanga cancel an phut angin sarkarin an cancel sak anti Dr. Vanal Thana chu a omna party sarkar puin adan bo siat na salutuk talan na a omni asrin MNF chuan Minister nitlak lo ani ti talan na ani anti a MLA puite point thup ngai na ommi lawa athil swati cancel le ngei an phut na chu cheng vai be sa somni pani point pani pariat chuang ani thu an talang MNF chuan Dr. Vanal Thanan lungleya Mizoram State University da thei ani lo thu asoi lain kumkhat aliam main lungleya da ani tu thu apuang le ni an talanga Cabinet Royal angason ani thu asoi hnu daya Cabinet in by circulation in an pass en hnu ti document atangin finfi ani a he hian do thu ani asoi a hai lang anti MNF talan dang te chu MNF chuan dot le eruk na kan hua India dan puin hoya thutiam o taking ti tu in dot chiang no tukin asoi baka an sarkar pu in cancel ngaya eruk na hlemhle na lian tak ati awangin minister nitla ka kan ngai lawa zoram mi pui ngai dan pu ani Dr. Vanal Thana hian a department san pualte an helo em awangin taxation le INPR te chulak sak ani to a ICT phe chu abota emoti mai turin a ommek education le higher education te po asop chemeka siam thadle har sakopa asop chet ma ngeya minister atanga aban kan phut ama abang lo ani pu minister atanga ban turin chief minister kan phut February ni sani somni puruk khan apisa official te ako khoma kumsani somni puruk atanga sani somni pasari academic session tan hun atan March ni somni pathum sani somni puruk an ruat hi ngai tu chen so minister ni tak ani lo je antina chiang takani thakhat em po in bot sai na emo cholok emo ommi lawa school calendar an siam hian Mizoram nu le pa ati boy mani anti PWD Minister Pu Vanal Thana chuan MNF member pani Pu Kela dong le le pularin sang ral te zok na changin National Highway 306 sai rang atanga kon pui via khamrang chu NHIDCL in ju sangni somni puruka siam zok man antum thu Nimin Khan Assembly House Ashil PWD Minister chuan sai rang atanga kon pui kong chia siam na atan Mizoram sarkar PWD kaltangin kumsani somni panga atanga sani somni puruka cheng vai be sari point pasari pathum asen thu ansoya National Highway 306 sai rang tu thingdol in kar kong chu NHIDCL ten an siam meka ju sangni somni puruka zo turin anin ruaman ati Pu Vanal Thana chuan sai rang atanga thingdol in kar kong siam meki NHIDCL hnuai ani awangin tuna kong siam na tan hian Mizoram sarkar sum asen lo thu asoi MNF member Pu Robert Romoy roi te zon changin PWD Minister chuan PMGS oi hnuaya GST man tan ani awangle GST rate asan tak awanga contractor ten GST an lo pek to la ru lo cheng vai be cha somni pasare point panga puruk awam thu asoya pekim ani thei hun tu he tuna mai chuan soi thei alani lo ati Food, Civil Supplies and Consumer Affairs FCSCA Minister Pu Bila Chanjawa chuan nimina Assembly sesona retailer tetan hun het an siam don thu asoya October sani somni pali vel atangin bu 5 quintal singre sangni vel kan humto ati BJP member Dr. K.B. Chuale member dangte zok na changin Pu Bila Chanjawa chuan Mizorama kudam za som pani ommek ma se bu 5 da khol na atan du khop ani lo thu asoya Mizoram omna athalera fur puile chia rup na thlengpala bu 5 khol na nipa formin retailer tan bu 5 sem na mun het permanent fair price shop kan siam don atia abultan na atan na bat atanga mu cheng vai be changa mangin mun som nia sak ani don thu asoi FCSCA Minister chuan retailer ten kudam atangin bu 5 sem tur an la a reson la lo tam tak an omawangin retailer ten an shal le thin thu asoya hei sarkar tan thil tha ani lo awangin October sani somni pali ve na tangin an sem lo ta chu athale atan kan chom tir thin hei wang hian bu 5 quintal singre sangni vel kan hum to kan ngai khove shet le indiaram sheta out chwa pui tlak ani ati chanchin thar chia ti to main chanchin lang sa zual ilo ngai thale ang u nangin liana reverend gin lam thanga le so dimi te fapa kum somthum pasari mi champhai bethel veng New Delhi a customs department noya na thok chu a office bang holam auto rickshaw atang a chukla chu asrok thuta chantlak ani lo zui nga ni in riat ani Voinkhan DC Conference Hall champhai chapcha kut sangni somni poru khilok na champhai bo sapu Mohammed Akib Hovin nei ani
vuin chanu da ni khan DC conference hall champaya champhai bo sapu Mohammed Akib chuan Mizoram Civil Service Combined Examination a champhai atanga thling pani lalming thanga MIS atling me zazo le na te chu kom na hun le thilpek thlan na hun anei pui khadizong ka chanchin thar kan nga thak te ani a chanchin thar kan nga thak so tak ta kha CCN YouTube channel a enle thei ani